Xikomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Ikumena rotiminete ntsena kubile ra leya ya khume mbira ku rhamba vayingiseri me tirhi lava ku lava na n'we mi nga khumbeka hi timhaka letiya ta madzolonga lawa ya nga mavhiki lama ya nga hundza ku xiyimo xi njhani sweswiwani ngopfungopfu n'we ya mi tirha eka tindhawu toto letiya ha mi rhamba leswaku mi ta avelana na hina ntokoto wun'we kumbexani loko mi kha mi vulavula van'wani va ta hetela va swi twisisa ku vubihi bya ku va vanhu va onha nhundzu loko a ri ka mhaka yeleyo hi ta bula na dokodela Masingita Nkuna Mike Nkuna lava hi nga ta va kha hi bula na vona hala ntsungeni wa mahungu ya awara yan'we va hi nyika xifaniso xa ku swi famba njhani ku tlhela va pfuxa hi vuntshwa timhaka ta tindhawu leti ti nga hetelela ti onhaka hi ndlela yeleyo kasi ke hi ta tlhela hi bula na tatana Risenga Maluleke vona i Statistician General hi languteka timhaka letiya ta ku ongeti ku na vanhu lava va ringetaka ku ti endla ongeti hi vo va sukaka ka Statistics South Africa nako hi va hambanisisa ku yini ku lava hi vona lava a hi vo hi ndlela yoleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi timhaka leti ti khumbaka vutleketli exifuneni kulu xa Limpopo hi amukela mulavuleri wa MEC wa timhaka ta vuhlayiseki na vutleketli hi ndlela yaleyo ku ri kumba Mike Maringa tatana Maringa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga ithe inhlekanisa na vayingiseri va nongonoko wa hina lowu saseka lowu a hi sunguleni la tatani Maringa ku na swihehlo swa leswaku ndawulo ya n'we kumbe mfumo a wu tekeli nhlokweni tindhawu ta le Giyani ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vutleketli leswiwani swi hehlisiwa hi mhaka ya ku va ku langutiwe timhaka ta ku tshame ku va na hoyihoyi ya timhaka ta van'wamathekisi ka tindhawu ta le Dzanini hi va na vona na kwala ka nongonoko walowu xiphiqo xa vona xi ololoxiwini ku ve na hoyihoyi ka masipala wa Vulavula hi va na vo ka nongonoko walowu xiphiqo xa vona xi ololoxiwini ku va na hoyihoyi kwala a Polokwane hi va na vona kwala ka nongonoko walowu xiphiqo xa vona xi ololoxiwini i swin'wana swa swikombiso leswi nga hetelela swi va koho kambe xiphiqo xa van'wamathekisi lexi khumbaka timhaka tindhawu ta va ka Dzumeri na timhaka ta va mulondodzi na yinini a xi tikomba xi nga ri ku ololoxiwini kumbe a xi le ku ololoxekeni n'wina tanihi ndzawulo mi tiva yini inhlekani khalanga mo ni kombisa ku impela xiphiqo xi kona ka tindhawu teto mi nga ti hlaya ta vadzumeri na va mulondodzi i mhaka leyi nga hi fikela hi kwalomu ka 2014 xi na kwalomu ka 17 years hi kha hi ringeta tanihi ndzawulo ku va hi kha hi la ku ololoxa xiphiqo lexi kambe a hi twiseni leswi mahaxi leswaku ku na milawu leyi yi fanele ku yi landzeleriwa loko ku ri na swiphiqo swo tani so moka leyi ni nghena mhakeni van'wamathekisi va ka Dzumeri va le hansi ka association ya Giyani Taxi Association Dzumeri Taxi Association ko va vito ntsena ri ngo tirhisiwa hi ku i nhlangano wa van'wamathekisi lava tirhaka ka tindhawu ta kona ka Dzumeri a hi association leyi nga kona ka maphepha kumbe leyi nga nawini lexi va nga xi endla i ku hi lembe ra 2014 va endle xikombelo aka registrar kwala ofisini ya hina va kombela ku la ku ti endlela kumbe va huma xitandi va ya va na association ya vona leyi a va tsakela ku yi vitana Dzumeri Taxi Association just like any other application yi tekiwini yi ya hleriwa endzhaku ka ku hleriwa ya kuma leswaku swilaveko leswi swi fanele ku swi va kona loko association yi establishiwa kumbe yi fikeleriwa na ku yi ta va viable a va nga swi fikeleli so va vuye va hi kuma nhlamulo yaleyo ku awa a mi fikeleli ku mi nga va na taxi association ya n'wina va vuye va endla appeal endzhaku loko ta ku nghenile va swiyenge swa vuhosi va tlhela va yisa ka standing committee on public participation and petitions ivi still swi tsandza because a ku nga ri na any improvement ka application leyi a va yi endlile so hina tanihi ndzawulo hi teke xiboho lexi khalanga xa ku why vanhu lava nga va ya tirhisana swin'we va ka Dzumeri na va Giyani proposal ya hina at the time a ku ri timhaka ta ku hi ta kombela va Santaco hi yona council i rhangela ku va ti-taxi na va National Taxi Association ku hi ku va Dzumeri na va Giyani va wela hansi ka ti-council letimbirhi a va tshami swin'we va ringeta ku solve mhaka leyi lexi a hi xi proposa hina a ku ri timhaka ta ku a ku vi na a partial autonomy
leswiya swa ku lava va ka Dzumeri lava nga tsandzeka ku kuma license a va nikiwi partial autonomy va kota ku endla migingiriko ya renke nyana kumbe ya association nyana ya vona yintsongo leyi nga ta langutisa ka tindhawu leti va fanele va fambela ka tona mara khalanga moni kombisa ku mpfhuka hi va nike latitude yaleyo ya ku famba ni ya vulavurisana swi tikombe hi nga ku a ku vangi na ku tsakela ka proposal ya hina ene ni vulavula na n'wina namuntlha na sweswi feedback ya ku va fambise ku yini vanhu valava a hi se yi kumi so situation i ku vanhu va ka Dzumeri va wela hansi ka Giyani Taxi Association hi ku tsakela ka hina a hi tsakele ku va vulavurisana va kota ku leswi va ka Dzumeri va swi kombela ka Giyani Taxi Association swi endleka mara by the look of things swi tikomba hi nga ku they are not prepared ku va nga tshama swin'we va na a solution leyi nga ta endla ku ndhawu leyi va yi kha yi tirheka because vulavula vutiyisi khalanga a ri heli vhiki mina ni nga kumangi call ya ku hi pfaleriwe patu a hi swi koti ku ya hala hi pfaleriwe patu a hi fanele hi ya ka Xihoko hi ya ka N'wamiti hi pfaleriwe patu hi vanhu va ka Dzumeri and from time to time loko swi fikisa sweswo ni fanele ni fonela ofisi ya registrar a rhumela maphorisa va lamula nyimpi yaleyi ku fambeka mara xiphiqo i ku hi nge swi koti ku tshama hi le ka maphorisa 24 hours at this current stage because mi ta swi twisisa ku hina xiphiqo xa COVID-19 ene maphorisa ya hina from time to time va ta ku police station yi pfariwile a va kona na swiphiqo swo tala leswi hi nga na swona so i xiphiqo lexi endlaku ku hi nga ku va na ku hlwelanyana ka ku va hi intervene hi ya kuma a long lasting solution ka mhaka yaleyo khalanga se swi nga va swi vula yini leswiwani tatani Maringa swi vula ku n'wina tanihi ndzawulo ma pfumela ku ma tsandzeka ku ololoxa xiphiqo lexi khalanga a hi ku tsandzeka hina tanihi ndzawulo hi hetini va ka Dzumeri va kombele ku va na taxi association ya vona hi ku ya hi xikombelo xa vona xi tsandzile va endle leswi va ngo hi appeal kumbe xivilelo na xona xi tsandzile ku xi tsandzile swi vula ku va ka Dzumeri va fane va wela ehansi ka association ya Giyani so lexi hi xi vonaka sweswi i timhaka ta ku va ka Dzumeri swi tikomba va teke xiboho xa ku va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona i mhaka leyi se hi faneke hi dila hi yona sweswi that's why ni nghenisa issue ya maphorisa leyi ni nga ta ka ni nga yi tlhokovetseli ngopfu because i mhaka leyi so hi nga ku yi discusseni ku long lasting solution yi fanele yi va yini xikombelo xa vona xi tsandzile sweswi leswiya swi nga ku humeleleni swa tikholipi hi tikumaku swi le handle ka nawu hi leswi maphorisa va fanele ku ma dila na swona so hi busy hi le ku vulavurisaneni na ndzawulo ya xiphorisa hi ku ya kuma deployment leyi nga ya hi nawu yo ka yi nga ri kona emaphepheni yi ngo va association leyi endlaku nkani khalanga swi fana na leswi mo ni nyika example mi ta swi twisisa loko n'wina mo va mi kha ni tshama ku ri risimata ya ka tshama a kaya ka jeke kumbe ka gym ka gym laha ndyangwini ivi risimata a ku hawa me ni vona se swi enerini ni la ku va na yindlu ya mina mara la xitandini ku ri hava switandi loko ku ve ku u lava ku aka ntsongo wa yena a xikarhi ka ndyangu wa gym i fanele ku kombela gym a ku na xitandi a ni lavela ku huma mara hi ku sweswi a ku na la ni nga ya kona ni kombela ku dzima muxaxanyana wa mina kwala tani hi n'winyi wa muti mi ni nyika permission a wu rhangi i aka se kumbe i ya byela gym ku hawa ni la ku huma xitandi ni ta aka la aka muti wa munhu i tlhe i bihanzelekana i komba i thala hi nenge ku ni aka la n'winyi wa muti a ri kona so swi ta endla conflict loko mi ya ta na ndhawu ta va ta kova ku hawa lowu a wu twisisa ku i muti wa gym leswi u nga muti wa gym wena risimati vulavula na ba wena mi twanana ku hi kombela ku mi tshamisana at the meantime ka se pandiwa switandi so loko sweswo swi nga pfumelelani mi sungula ku holova swi vula ku se ya va a police case just like leswi humelelaka ka Dzumeri that's why ni ku hi sungule initiative na ofisi ya maphorisa hi ta intervene hi nkarhi lowu nga hele kumbili as soon as documentation leyi nga ku laviweni yi helerini so that xiphiqo xa ka Dzumeri na Giyani xi ya fika makumu hi nga ha vi na xona just like any other association leyi nga ni ka problem in the past hi ku loko ni vula ni kutani tatana Maringa ni tsakisa hi ku
swiphiqo leswi va hlanganaka na swona vaaki na leswi hi vulavulaka hi swona hinkwaswo le ndzawulweni ya n'we tanihi ndzawulo a Limpopo hi n'we mi vonaka ku mi tisaka vuhlanganisi etlhelo ra vukorhokeri bya xiphorisa hi n'we mi tisaka timhaka ta vukorhokeri bya ku vona ku i vamani va nga na tiphumende ta ku tirha sweswo a ni ngo loko ku ri ku vanhu va tirhisa matimba a ni va na timovha leti ta vo va ti tirhisaka hikokwalaho ka yini ti nga tekiwi ku na milawu leyi yi endlaka ku loko i ri haphumende ya tekiwa movha matirhelo ya muxaka walowo ya teka kwihi van'wani va vula ko fanele ka Dzumeri kwala ku vulavuriwa koho ku na ndhawu leyi se ku ngo dzumbiwa koho swa tiveka ku hehliwa ku na murhangeri wa satellite ya xiphorisa kwele ka ndhawu yaliya va dzumbana vo kwele ku pfariwa ko mapatu se swi swa muxaka wolowo tanihi ndzawulo a swi fika ka n'wina loko ri ku swi fikile hikokwalaho ka yini mi vona konge timile ku nonokeni swi fikile Khalanga swi fika tanihi ti allegations not allegations to tala kumbe mavarivari lama ma tisiwaka eka xiphiqo lexi ene lexi va va ku i ku vanhu lava va hluphekaka i vakhandziyi na vanhu lava nga na ti-permit kumbe license ta ku va kha va famba ka ndhawu yaleyo mara mo ni kombisa ku ni kombisini ku hi ve na swiphiqo swa ku deployment ya hina ya maphorisa yi ve yi ntsanana hikwalaho ka timhaka ta COVID lava nga hi kombisa hi kona because leswi mi nga swi vula a ku ta va ku ri solution leyi nga ta hi pfuna ku ya mahlweni mara lexi hi nga xi vona Khalanga i ku hina tanihi ndzawulo a hi tsakele ku vanhu va hina va tirhisana a swi sunguli ku va hi kombela ku vanhu va tirhisana loko mo ya emankwini loko ku na ti-association to talanyana ti nga kona va Mulepo va yinini ve va kuma partial autonomy leyi ni vulavulaka hi yona ehansi ka mankwini ve le ku tirhisaneni so loko ku ve ku lava hala ka hina swa tsandza ku tirhisana leswi ni swi vulaka i xiboho xo hetelela se hi swi vonaka awa se swi tsandzeni before hi lahlekela hi vutomi hi ya teka xona loko mo tsundzuka kahle 4 months ago a hi ri na problem la Polokwane ku ri na ti-taxi ti hisiwa and everything hi mhaka ya route ya la molweni loko mo ya a Mall of the North sweswi renke liya yi pfariwile a yi le ku tirheni va ti-taxi va paka le handle ka mall va layicha va ri kona because a va nga pfumeli ku teka solution leyi a hi va nyika so swilo sweswo Khalanga ni swi vulaka that's why ni ku hi le ku finalizeni na maphorisa mhaka ya ka Mageba hi le ku fikeleni a kusuhi na ku va hi hetisisa hi fika makumu because a hi va nyike grace period hi ku va ta twanana mara swi tikomba hi nga ku a ku na ku tsakela ka ku twanana na ku tirhisana aka mitlawa leyimbirhi because na loko hi va nyika chance ku vulavulani hi xin'wina because a hi lavi ku tikuma hi kha ingaku hi le ku dictateni hina hi va nyika solution ku a hi vona hi nga ku leyi ta tirheka because yi tirheni ka ti-association letin'wanyana ivi vona va nga vuyi ka hina so mhaka ya xiphorisa ya ku impounda timovha ya ku pfala ti-rank na everything na permanent deployment ya ti-law enforcers ka ndhawu yaleyo it's on the cards mhaka leyi nga humelelaka at any time loko ku ve ku a va swi tsakeli ku va va tirhisana swin'we wun'wana i ri kombela ku va xikala vitu i ri ehenhla ku va xiphorisa xa Giyani va diziwile ku na munhu a va dizaka se hi yo mhaka va nga khomiwi vanhu lava va tirhela a renkeni ku na renke leyi va nge le ku yi tirhiseni ku ve a va na ti-permit ma swi tiva n'we ku vanhu lava va le ku tirheni a renkeni a Giyani va nga ri na ti-permit na koho mi tshama mi swi twa swa swihehlo sweswi swa ku ve maphorisa va diziwile Khalanga that's why ni ku ti-allegations na ti-accusations ti tele man swihehlo leswi tele ene swo vulavuriwa a swi tali ku fika ka hina in writing you know na loko na vumbhoni na loko tsika eku ila ku teka magoza njhani swihehlo swa kona i kha i swi twa va ku mani i diziwini i nga swi tivi na ku i diziwe hi mani so but hi nge vheli hi swi bakanyela tlhelo hi ku a swi le ku endlekeni because swi nga endleka swi kha swi endleka vanhu vo chava ku ta mahlweni mara hi ku within the police service ku na swiyenge leswi tirhaka sweswo na ku lavisisa swi ta koteka ku va hi fika emakumu ka mhaka leyi Khalanga ti-agency leti tirhaka tano ti-part ya ti-investigations leti nga ku yeni kona mahlweni meaning ku in no time hi ta va hi xikumini xiphiqo so ti-allegations teto loko vayingiseri kumbe vanhu lava tirhaka va ri na tona a va titisi la ka ndzawulo hi ta va khipa as swikalavito hi nge yisi mavito ya vona helo loko ri va hleketa hi nga ku xiphorisa a xi koti ku va pfuna a va ti-straight la ka ofisi ya MEC va fika va hi nyika vumbhoni va ku kuze mhaka ya ka Dzumeri yi nga lunghi i mhaka ku na 1 2 3 va teka mali na loko hi siveriwa ndlela a va tirhi nchumu
hi kota ku hatla hi lulamisa xiphiqo xexo. Ku na swin'wana leswi kumbexani ni lava ku swi tiva tani kumbexani mi nga mi ri ka xiyimo xa ku hi pfuna tatani Maringa loko mi nga ri ka xona mi ta hi byela ku i va mani va nga hi pfuna i timhaka ta ku swa endleka movha yi va na permit yi kha yi tirha a Limpopo yi va yi register-riwe a Gauteng ni vula leswi mhaka ku kuna vayingiseri va hi rhumelaku nkama yin'wana va hi rhumela swifaniso swa timovha leswi ti fambaku ti rhwala na vana va xikolo na yini kwala eka tindhawu ta Giyani ti ka ti tirhisa ti-registration ta Gauteng ku ri a Limpopo swi ndisa ku yini? Khalanga kuna mixaka yimbirhi ya ti-permit. Ku na permit yo renka leyi vonaku timovha ti kha ti nghena renkeni ti famba siku na siku. Ku na ti-permit to rhwala special. Yes. Leswi ya ngo special swi include na leswi swi vonaku va kha va rhwala vana va ya xikolweni. Tatswa mi kuma nkarhi wo tala loko va heta ku teka load ya vana va ta kha va paka va tshama kwala ku fika loko xikolo xi huma because a wu vi na a dual permit leyi pfumelelaku ku rhwala vana i tlhe i heta i renka. So ni leswi mi nga swi vutisa i ku loko ku ve ku i le ku renkeni wa Limpopo i ta va wa Limpopo loko ku ri ku i based kwala mara mi fanele mi twisisa leswi Khalanga kuna ti mixaka yimbirhi ya mimpfhuka ku na ti-long distance ku na ti-short distance. Yes. Loko va ku long distance va ku Polokwane to Gauteng or Gauteng to Polokwane possibility i ku i nga va na ntsariso wa either of the province depending ka ku association i register kwini yi ku teke kwini. So swa ndleka mina wona hambi ya ka mabazi manene ma kona mabazi lama nga n'winyi wa wona anga ajoni mara ma kha ma rhengela ka malamulela mara hi ku permit ya pfumela ku i kwala ndleleni. Swa endleka Khala. All right. Mbulavuleri kusuka ofisini ya MEC Mavungu Lurudi i kulukumba Mike Maringa lava ngiri bule na vona kumishana Maringa ni khomeleni nyana kwalani kumishana hinga kuma vayingiseri vambirhi lava va nga hi nyika xifaniso xa ku kahle va vona yini ka tindhawu ta vona ivi hi mi tshusha mi famba ivi mi helavela tinhlavulo ntsakisa hi ku miri ku nga ri khale hi ta swi vona ku ndhawu leya n'we yi le ku endleni ka yini kambe a hi sunguleni hi twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we na sesi Lilian Hlavangwane ivi kusuka kwalano nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu lava kumbexana mi nga va ku mi kha mi tiva swo tiva n'wina vayingiseri vambirhi vanharhu mi nga va ku mi tiva swo tiva hi mhaka leyi hi bulaka hi yona xikongomelonkulu la i ku lava ku ta ku hi hetelela hi va na xifaniso xa leswi nga le ku endlekeni ku kumeka xintshunxo ka vula sweswi va vulaka ku ti-association hikokwalaho ka yini mi nga pfumelelani mi ku twanana ku okay huma i ta tirhisa leswi huma i ta tirhisa leswiya swi fika swi tika kwihi hi ndlela leyi kumbexani a hi fanele hi kuma va Giyani Taxi Association futhi hi tshama hi vulavula na vona kwala hi mhaka yo leyiwani kumbexani hi tlhe hi va kuma futhi hi twa ku kahle swi tsandza kwihi mhaka yaleyi hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya awara yambirhi ya awara ya n'we ya ta emisekweni hi amukela sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. Na Khalanga Pet Matebula. Emakume na rumberi tumenete kupila ora ya kumemberi nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM leyi yi nga xiphemu xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga leyi tlangelaka 85 wa malembe kusukusela loko yi simekiwile lembe ra 1996 hi ndlela yaleyo mana hi twa mun'wana mingiseri ku na un'wana mingiseri laha hi twa ku ye i la ku angula ku yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona hi nga si tlhelela ka tatana Mike Maringa. Tatana Maringa mo khomisa sweswi loko mo vulavula sweswi mi nga ta swi vulavula hinkwaswo ta twala moyeni se ni kombela mi vhe mi ku la ka Mike mi pfala laya mi ku mi nga twala ivi hi twa muyingiseri loyiwani ku ye i ri yini hleka Aye Khalanga mjani? Pfukile mjani buto mina? Ni pfukile man. Ina. Khalanga mina swi vona hi ndlela leyi ne. Ni fona ni ri nkonko. Yes. Ku na vanhu lava ti-taxi lava nga ti-permit ta khale ka Gazankulu ma twisisa. A ni nge mi twisisi hlamusela. Leti ta khale ta va nga na tona swi va ti tirhisaka ne. Hi lavantshwa loko xava ti-taxi swa hi tikela ku va hi nghena na hi va hi ri layinini ma twisisa. That's why umuntu van'wana va fanele va huma va fomo ya vo association because ne va tsandzeka ku nghena ka le ya vo. Loko u fanele ku nghena ka le ya vo va ri u fanele munhu a ku bebula. Loko a ku bebula swin'we taxi yi vita mavito ya yena u tlhela futhi u teka 100,000
ku sha aka account ya yena motisisa after some months ba tla ba itshitsa e ba ka wena motisisa e ba ntshware sha u bitaxi ya ngena njani because bo bangesa mashaka yabo ntena motisisa because what kumeka nkarhi lowa bona i va mani la bona mi vula kambula mani loko mu ku bona va nghenisa mashaka hi lava va nyika ku ti-permit kumbe hi lava association va tirhisana vo school leswi swa khale a ni ku na school leswi swa khale swi nga kuma swona swa ti-taxi nkarhi wa gagankulu wa yes hi vo va nga na problem a va lavi hi lavantshwa hi nghena layinini matwisisa at the end kuve n'wina mi lava ku nghena layinini hi mhaka ya ku vona ku ti-taxi ta xota kumbe njhani no a ni i question ya mintirho a yi kona loko se u ri na chance ya ku xava taxi u fanele u endla yini hi yona a ni vula ku swona n'wina mi xava taxi mi lava ku tirha yona njhani kasi ku rhanga yini ku rhanga ku xava taxi ku mi nga si kuma permit ku swi endlisa ku yini yi khomisani sweswo mi nga fambi maringa ti-permit kasi mi nikisa ku yini ni ta ni khome taxi ni ku se ni nikeni permit kumbe swi endlisa ku yini khalanga hi leswi mi ta tsundzuka ku hina hi registara ti-association okay ti-association hi tona ti tsarisaku swirho swa tona ku swi va ka association ivi va endla paperwork va yi tisa ka hina hi swi tiva ku association ya Simajiku yi na vanhu lava na lava hi leti ti-taxi ti-membera hi tingana na loko va ku na ku bebulana koloko loko ku ri ku khalanga ri membera a that taxi a kha edisa sweswo swi ta register-wa tano so hi ku hlamula hi ku kongoma xivutiso xa n'wina khalanga i ta rhanga hi xibazana ivi xi nghena layinini se swi vula ku lava va nge vona va le ku tsandzekeni ku nghena mi va pfuna njhani ku na laha mi pimaka mi ku laha ti-taxi ti nge hundzi ku fana na vayingiseri loyi a nge yena i lava ku nghena i kume chance yo xa taxi se n'wina lava va ti-association va nga tisa paperwork a va kumi ku a va n'wi nghenisi khalanga ti-association leti ti autonomous ti yimerile loko mi endla application ya n'wina yi fanele yi tlhe yi komba ku tanihi association na ndhawu leyi mi rhangelaka ka yona yi na 15 wa ti-village leti ti nga cateriwa hi 35 ya ti-taxi ivi mi endla tano mi ku hi nga lava vanhu vangani lava nga ta tirhela kona ivi ku ngeteliwa nhlayo yaleyo ya ti-taxi hi ku ya hi nambara yaleyo so a swi koteki ku u nga tandana na association hi taka yena association hi yona leyi yi nga na va na leswi swi vulaka constitution ya vona vo vinyi va mi twananaka ku ni lava ni kombela ku nghena ka association ya n'wina na ku joyiniwa hi timali to hamba a hi swi koti hina ku dictate ku hala joining fee a yi 20,000 hala yi 25,000 swi ya constitution ya association yaleyo hi ku tirhisana na council ya ti-taxi leyi nga kona tikweni se lavantshwa va ta nghena rini la ka ti-taxi leti loko ku ve mina loko ni ri na thekisi loko se ni nga ha swi koti ni ta bebula Morgan loko Morgan a nga ha swi koti ta bebula Mike lava va nga ta va pfumala ku va bebula va ta nghenisa kwihi khalanga yaleyo dasweni ku yi le ka association level hina hi register association ku va yona yi va ku na vanhu ivi va apply for ti-permit teto association hi yona yi tlhaku yi ndla leswi vongo i ku motivate for ku ti-permit teto ka hina ti fika ti hatla ti applyiwa so ti hatla ti processiwa so loko ku ve ku channel yaleyo a yi fambiwangi hina hi khomeke mavoko loko swi fika kwalaha mkhalanga ni fane vona nge ri impela swi ta hetelela swi tikisela van'wana lava va faneke va ta hi ku loko ni ka association loko ni le ku ringeteni ku hleketa ku association loko yi languta yi ku hakhalanga hayi swi nga va kona ku yi ku khalanga hayi mo hi twa lowu n'wana mixer ni hleka aye khalanga mijani pfukile njhani papa pfukile xikala vito a mi la ku tiveka no inkomu but talava ku director ina na aka Mr Maringa va kombete ku ri nhlangano wa ka Dzumeri wu application ya vona yi tsandzekile ku ve ku ya hi nawu ku tumbuluxa association va ri yi lava 15 wa vanhu or 16 wa vanhu so and vanhu va lava nga ka Dzumeri swi tikomba nhlayo yaleyo va yi mita
and xin'wanyana a ku ri ku na vanhu lava nga na already a va ri na ti-permit lava vaakatiko va ka Dzumeri, meaning that we really don't understand ku ri why munhu a ku ri a swi koteki va swi tsandzekile. Two, both pet munyiki wa permit hi vona va ndzawulo, a ni nge vi na permit ku ri mi ta kota ku ni pasisa ku ri mi ku ni association if I don't have the permit. So vula ku munyiki wa permit hi yona government loko hina hi ti vumba hi endla nyandza tanihi vaakatiko hi aka government hi ku hina lava na tifanelo ti nga na to bani loko munhu a ku a mina ti-permit a nge mi register, who gives the permit loko ku nga ri yena wa mfumo? Mfumo u fanele ku nyika ti-permit loko hina fikele leswi laveko leswi hi lavaka so kumbe hi ti vumbini hi endle nyana. Ni twe mi ka mi tirhisa rito rin'wana lamo ku hina vaaki van'wana va na ti-permit va ri vaaki va ka Dzumeri. A ni lava ku kamba ka n'we mi nge le ku vulavuleni vayingiseri va meko mi wela ka Dzumeri. Hello? Okay, a hi swi tshikeni ke ma swi tiva ku va ka Dzumeri va endlile xikombelo ku sukusela malembe ndzhaku hi 2014 xi tsandza. Loko ku ri ku ma a xi tsandzangi xilondza yini munhu a nge vuli ni kana nyika xikombiso leri xilondza yini xikoxo lexiya hi ku ya hi tatani Maringa xikombelo xexo xi tsandzile ku ndliwa appeal yi tsandza. Se ni lava ku tiva ku loko mi ku a xi tsandzangi n'we mbula yini appeal a yi tsandza mara tu lava va ya vulaka va nge va twe minhlangano hi ya tshama ehansi hi vona a va fanekele va facilitate ku ri minhlangano yi tshama hansi yi vulavula, va nga ri minhlangano hi ya tshama ku munhu lamuri a fanekele ku va vona. Let him be the one to come down. No, it's fine. Yaleyo part na yitwa ene ntiyiso leswi mi swi vulaka, kambe xivutiso xa mina xa ha ri xexexa ku swikombelo leswi ya n'we mi nga swi endla a swi tsandzangi ke? Loko mi ku a swi tsandzangi mi vula yini? Lava ku hi ta kota ku hundza kwalani ku ka ha ri xivutiso xin'wana lava ku mi vutisa xo ka leri loko mi ku a swi tsandzangi i mhaka ya ku lava ndzawulo va ri tana na permit wena Dzumeri leyi permit loko ni nga ri na yona ni ta yi kuma ku ri munyiki wa permit hi yena Maringa la fanele a nyika, and va ku loko ko va na vanhu lava va kotaka ku mi ri na ti-permit mi ti vumbini mata aka hina se hi kota ku endla yini ku mi register. We do have such kind of people with almost 14 permits leti ti nga kona lava va ri ka nhlangano walowu va wu vulaka ndlela loko wu vula hi vito, because xo sungula tani pet loko mi ku Giyani Taxi Association kwalaha dorobeni ya Giyani na tindhawu ta ka Dzumeri hinkwato ka tona I mean ta Giyani, how many associations are there? Ni ta nyika xikombiso hi ku Ngove na Sikhunyani, it's an association, 2 villages. Hayi Dzumeri na more than 30 villages, and it's not the mother board yet association kwa ta Giyani, because loko Giyani Taxi Association you mean ku ri taxi association kwa ta nga asika Giyani to wala asika yona le yo wala ka Dzumeri Giyani Taxi Association tena na. Is that what you are saying? That's why for us not to go further tatani Maringa va exi va ta ka Dzumeri na authority ya vona va ta tshama na vaakatiko va ka Dzumeri, you will get the real gist of the matter. Mara sweswi leswi a swi vulavula ku na vayingiseri a va nge kumi swa timhaka. Kumbe what is the gist? Sweswi xi nga kona let ava arrange meeting va ta tukela ka Dzumeri va ta hlangana na vaakatiko va ka Dzumeri kumbe wona association ya ka Dzumeri. We are willing to meet them, let them come va ta tshama ehansi lava va hleketaka ku ri va nga hi hlanganisa va ta kota ku twa mhaka i nga vulavuli ofisini i nga yi on the ground na loko va pfariwe ndlela a va hi va vona ku ri vanhu lava nga ku pfaleriweni ndlela na timovha leti pfariwaka swi le ku endlekeni na. You will be able to see ku ri people are just vo vulavula sweswi va nga swi voneki a ku na movha leti ti pfaleriwaka la go there vula ku na vanhu lava nga ku pfaleriweni ya ta vula kambela ku ri va arrangeni va nkarhi wun'wana na wun'wanyana ni hi byela ku va le kuteni ka Dzumeri, you sit down with them va ta kota ku vona leswaku ri ntiyiso wu le kwini ku va endla leswi swi nga fanela tanihi mfumo ku ri mfumo wu yingisa leswi vaakatiko va lavaka swona. Swi tala na mimi ni twa ni vulavula hi ta kota ku va hi vulavurisana papa na va ku tiva ka n'we i ncini xi ndlaku ku mi vona swi ri na nkoka ku ka Dzumeri ku va na taxi association? Ku ve na vugevenga ku na vugevenga byo tala ngopfu aka hina. Number 2 swin'wana yi mali ni nga swi vuli ngopfu botpet amoyeni, mara dasani ku loko ko kota ku na nhlengeta leyi nga endliwa ku ri va ta hinkwayo hi nga ta kota ku swi vulavula kona ku nga ri la moyeni, because vugevenga byi tele and vanhu lava a va tirhela
va siveriwa ndlela loko ku battery o'clock botsat vo tala lava fo va va chayisi va tlhela i munhu wa le ka mugwagwa yini munhu wa le ku a swi lama a nga lavula va timhaka ta xihlawuhlawu mara loko ku ri ku vanhu hi tshama hi vulavula hi twanana loko let's work together that is what we want. But if people say we cannot meet you, you are not recognized at this particular time, we should recognize the people. Look, vanhu va tivumba va ndlanyaza va lava ku yingisiwa va yingiseni ni va director lava swi fanele ku swi ya kona ku swilo swi endlisiwa hi ndlela leyi na leyi and mi hlanganisa vanhu ku ri ku tirhani swin'we ni vona ku ri vanhu a va nge twisisi va ku tirha swin'we na. That is the bottom line. Lastly, botsat i ku hi la kombela ku ri va lava ku vulavuleni as soon as possible ava exi lava tirhaka na vona va nga ti hinyiti ende va nga ti na issue leyo ku va lava maphorisa because 2014 a ntanga ya munhu botsat until today ku fikela laha mi za mi hela mbilu loko mi ri vanhu hi ndlela yin'wana mani pfumelela ku loko no tshika ni kume nkarhi ni ta vona ku endleka yini tanani botsat mo chayisa sweswi you come tanani madyambu ya lamuta mi chayisa nkarhi wun'wana na wun'wana you will meet vurhangeri bya le ka Dzumeri and vile khale va le ku lavekeni va lava le tiofisini loko ku ri ku mpela swa vavava leswi humelela ka Dzumeri a va exi va ta ka Dzumeri at any time. They will meet the leadership at Dzumeri. If they want to meet them. Okay. I think that is the point, bottom line. Minga ni khomela tani ta kuma nambara yan'we meni la ku ta namuntlha na loko ni nga koti ku ta namuntlha ni ta ta mundzuku mara ni lava ku ta ni ta vona kahle kahle xiphiqo i yini kwala ka Dzumeri hi nga khensa ngopfu because ku rhula ka laveka eku hanyeni we want to please all of us. No, ni khomele ntani ni kuma nambara yan'we loko va kha va khoma va kutani ni kuma nambara ya vo Maringa mi angula mu ku yini ka mhaka leyi Kalanga mo ni kombisa ku tshoni ya kona mahitwa ku kuna ku ala a swi koteki ku vakhandziyi na vachayeri va mathekisi va nga hi fonela la Polokwane va ku va siveriwe ndlela va nga siveriwa ndlela. That's number one. Ku na denial ya swilo leswi nga ku humeleleni on the ground. Number two, hina tani ndzawulo hina taxi counseling ya Santaco leyi nga recognize la South Africa kuva na NTA leyi majority ya vanhu lava nga ka Dzumeri va vula ka yona hi tshame na vona vanhu va ka Dzumeri hi tshame na vona that's why ni nga swi twisisi ngopfu ku why va ku hi fanele ya ka Dzumeri va tini hi tshame na vona laha hansi hi va hlamusela ku ti-challenges hi leti na va Giyani tshama na ti-challenges hi leti mara hi mhaka ku motherboard ya vona i Santaco and ku na NTA va ti tiva ti-problems leti hi fika hi ku n'wina vambirhi mi nga ti-cancel tshama na hansi mi vona ku na ti-association leta n'wina mi vona ku mi nga reach solution leyi nga ta endla ku va na ntirhisano hina whatever you come back with a swi teka a hi na problem hikokwalaho ka yini mi ku leswi va taku na swona mi nga vi kona n'wina as mfumo ku ya hi leswi va komberisaka swona ni vuli ni khalanga ni ku hi va nyikeni solution as mfumo a hi swi koti ku va hi dictator because as mfumo hi already taken decision ya ku association leyi va lavaka ku yi sungula ku na milawu yo tala vona vo tshama ka yin'we ya ku laveka 15 members lava nga na ti-permit mara ku na swikhedzakhedzani swo tala hi va langutisa ku is the place economic viable yi na tindhawu tingani for to have its own association and sweswo yi tele ngopfu list ya kona leyi fanele ku yi tika se va nga yi fikeleli mara vo va tshamele ka xiyin'we xa 15 wa ti-members so a hi languteni swilo entirely hi kota ku hi nyika vaaki a true picture because loko yi ya ka vaaki va ka Dzumeri va nge swi twisisi ku a va swi tivi na ku vo tala milawu ya kona ku leyi fanele ku yi fikeleriwa ku va va na association hi yini ni lava ku ya ni mi nga ni nyika list leyi mi vulavulaka yona ku laveka leswi na leswi ni lata ku loko ni yile ni ta va vutisa ku leswi ke kumbexana hi nga kuma switshunxo na mina ni nga tirha tanihi mediator a mi swi voni tatani Maringa Kalanga mi nga mi hi pfunini because hina tanihi hi ndzawulo i ku navela ka hina ku patu leriya vulavula ku hi rona kumbe ndhawu liya ku va na kurhula va tirhisana like any other association leyi nga va na swiphiqo in the past swa koteka mara loko ku ri vo vinyi a va pfumeli hina hi boheka ku va nyika nhlamulo ya xinawu leyi nga fikelela yona.
hi sweswo mingisero mukara lona FM tata na Mike Maringa ka ha ri na swin'wana leswi u twa kongeti kumbexani i nga lava ku swi tiva ka vona hi nga se va chucha okay muhumelerisi veri ku na un'wana la i mani hi twa ku loyi i ri yini loyi enhlekani minjhani hi pfukeli papa minjhani hi pfukile I can't na me a ni la ku ringesa ku kombisa ku vakulukumba lavambirhi la nga vulavula suka hala Zani na loyi swo swa vulavula na yisi swi hala ka Dzumeri yes swo tala i ntiyiso ku a ni lexi endlaku tanihiloko va ku a swi laveka department yi va yi ri kona ku ri ku nga vi na ku pfalelana a handle hi swi swo ka swi nga mehe ni ze ni xavisa ni va taxi timbirhi vaala vo va lava ka Dzumeri vo va fambelaka na ndlela leya ya R81 to Divila ni va ringetini va ni tsana va ta mi nyika ti-excuse tin'wana to ka ti nga hanyi se me a ni ri na idea ya ku ri ku humelela yini amathekisini mara va nyika ti-excuse to ka ti nga ri ku va ze va hetelela va ni accuse hi ku ri taxi ya mehi ya layicha rengeni na xikwembetini xa swita a ni zangi na siku na rin'we taxi ya mehi ya nghena rengeni yi layicha ku ri va lava ndlela ya ku ri u nga ngheni a layinini va lava ku ndlela mi nga ngheni hi va lava GTA va Giyani Taxi Association ni ye ku fika na mapapila ma kona ha ri na wona kusukela 2016 na ha ri na wo akaya lama va nga ni vitana niya ivi loko va vona ku a va ha ri ti-excuse va ni accuse hi ku ri taxi ya mehi yi pfa ya renga yi pfa yi va tekela vanhu ene taxi leyi a va khwira yona hi leyi a yi layicha staff leyi a yi ra permit ya ku layicha ya leyi a va kha va vulavula hi va ku is a special permit yes ya ku layicha staff va la khwira yona vanhu lava ni ngete na loko ni yi apply taxi ni yi apply hi amavito a hansi ka vona ma vona va lava ti-excuse tin'wana na tin'wana lava va Giyani Taxi Association va lava ntiyiso me hambi loko mo ni ya vulavula phambeni ka vona kwalaha ofisini ya vona ka swipale xa khale ni nga fika ni vulavula ni tlhela ni mi komba ku lava na loyi hi vona va hlohletelaku that's why mi vona ku va na nyimpi kwalaha xikarhi ka yona ku na vayisa lava sweswi va khomakhomini nyana va lona va milotisi na yini i khale va kha va lata ze va gcina va ti humesa laha because va aleriwa va kha va ri ka association va ta mi byela na hi timhaka ta ku ri loyiwani a nga na permit mara ku ri na tin'wana ti-taxi ti nga na ti nga ha ti-permit ti layichaku ti tirhisa ti-special permit mara ti ri khorengeni ni lava ku nongonoko lowu hi wu yisa mahlweni hi vitana va Giyani Taxi Association va ta hi byela ku mi nga mi pfune ngopfu vayisa lavani ne va tikisela vanhu loko va lava ku nghena a ni van'wanyana vo ka va nga swi veki swi hetiseke i ku ri voho ku ze va gcina lava va ka Dzumeri va lava ku foma association ya vona na va lava va hala ka n'wamankena va lava ku puxa liya ya gangwa liya i mhaka ku kwalaya va mi alela loko mi ta na taxi na permit ivi mi kuma ku ri okay va hetelela van'wanyana va vona va ku ri permit ya we a yi kahle okay mara voko kwalaya ku na ti-taxi leti rengaku hi ti-special permit yes na me twa tin'wana loko mo langutisa kwalaya ku na ti-taxi leti mi kuma ku ti famba andleni sweswi va endle xitayele lexa ku ri va nga yi niki stikara ku ri loko lava va Department of Transport va yi khoma va nga khwiri voho lava va Taxi Association mara va swi tiva ku taxi yaleyi le ku rengeni yi layicha straight a renkeni yi nga ri na permit leyi ya ku renga na n'wina ni lava nambara ya n'we 08 okay va ta yi teka xivambu halaya xivambu ni tekele nambara yaleyo va hi kota ku twa ku va ri yini loko hi ta kuma va Giyani Taxi Association a hi ta kota ku va ya amahlweni tatani Maringa swi tikomba nga ku ri mhaka leyi ya ha ri kule na ku fika a makumu n'wina mi hetisela mi ku yini ka rixaka ma ha rindzele ku va ta kumbe himpela mi ta ringeta ku tlhe mi hlangana na vo kambe hi ti-association hi association ya Giyani Taxi Association na lava va Dzumeri va nga ri ku na association mara va ti vitanaka Dzumeri Taxi Association khalanga mo ni kombisa ku tanihi mfumo hi ve flexible ngopfu ka vanhu lava nga na ti-permit na lava tsakelaka ku sungula association ka Dzumeri a swi koteki ku mfumo wu nga pfalela vaaki ri vantu vo ku heteni ku vulavula na n'wina loko ku na xin'wanyana lexi va tsakelaka ku hi vulavula hi xona a va hi tsaleni kwala ofisini a va ti open door policy mara lexi hluphaku khalanga i ku loko va ta ro sungula hi fika hi ku hina a hi ri na xintshunxo hi lexi tshamani hansi mi vulavula mi ta hi nyika feedback because hina hi hleketa ku ka ti-association letin'wana hinkwato hi solvhise leswi ivi n'we mi nga vuyi the next thing hi kuma report ya ku mi pfale patu
swa hi tikalanyana ku ya mahlweni because loko a vuyo fambisa sweswo mutani ta vula mugawa lava ampe hi hlangana na vona a va na interest ya ku hlangana na hina ene xiyimo a xi se cinca hi endlisa ku yini ku ya mahlweni hi ku a hi fane hi mediate ku ya mahlweni mara loko i swi vona ku hi na ti-council timbirhi hinkwato ti nyike a possible solution va tshama va khondla mavoko i vona hi ti-action patweni swa tikanyana swi hetelela swi hi siya na xintshunxo xin'we lexi ya nga vulavula hi xona xa ku hi ku so ku na ku tlanga nawu ka ndhawu liya hi ta boheka ku lava nawu va va kona permanently va ya hi ku maphepha me le kwini ku ya mahlweni I think sweswo going forward hi swi nga ta hi pfuna mara loko ku na lava vona ku nga va na xintshunxo xin'wana ehandle ka lexi hi nga va nyika xona ku a va tshamba va vulavula hi xona a va hi tsalile va ku tiva tihofisini ta hina va tini application ya vona va yi tise hi voxe kwala a yi tiva na loko yi hlahluviwe kwala a yi tiva veri ku na tatani Mavunda la layinini mani hi twa ku va ri tatani Maringa ni khomeleni ku va mi nghene non'wini Mhlava enhlekani Enhlekani minjani Ikona mnjani eko mi ri yini n'we epambulana ka chairperson ya Dzumeri Taxi Association van'wana va n'wi tiva hi vito ra Hara ni mi yingiseri mina huwa la mi nga kona ni swi tivi ku endleka yini a ku ni byela movha yi njhani sweswi yi twala kahle mi kwala mi nga pfala patu ni le Giyani mitini na the former parliament ya Gazankulu aka district office ya okay a mi la ta angula mi ku yini n'we hi ku na timhaka la ta ku n'wina mi pfala patu mi pfalela na ku mina association yo ka yi nga ri kona yi kona maphepheni na hlamalana loko mi ku mi tshama xitulu wa association leyi ku ya hi ndawulo ve nge ya mi kona mi ri yini n'we ya kalanga ntiyiso hi lowa loko mi famba ti-process mi aphila hi aphirini hi aphile ka nharhu ra mune hi le office ya MEC la we're still waiting for the response ya MEC hi va na mithini na nhlengeletani na Namana Dixon Masimula hi ti 16 ta January 2020 va hi vitana va fika va engagana na vo va nyika ndzawulo ya vona ya transport va nga swi susiwa ku a ku hlanganisiwe Santago yime na Giyani na Dzumeri na NTA leswi ya mi swi vulaka swi nga endleka mi swi hlanganisa hina hi le ka NTA National Taxi Council the association ya ka Dzumeri yes it's not registered per se the appeal is still on the desk ya MEC MEC va lava nyiwani MEC Mavungu vana information yaleyo na sweswi hi ta ya a mithinini na vona soon and very soon okay na mi twa mi ri mi ta nhlengeletanini kambe hikokwalaho ka yini mi kha mi tirha laya a renkeni loko ri ka mi se va na association hikokwalaho ka yini ku ri na swihehlo swa ku mi pfalela vanhu mapatu le ka Daniel le ku va nga fambi ku ve a mi se kuma nhlamulo kusuka ka MEC mi ta hlangana na vona ntiyiso kambe hikokwalaho ka yini se mi kha mi famba mi kha mi tirha mi ri ha permit a ni ma ha ri ka appeal ya ele ku tirheni na 58 wa timovha the new cars hi sungule ku operate hi 2018 hi August ele ku tirheni swi nga ri nawini ya hi nga ri nawini se hikokwalaho ka yini mi lava ku ndawulo yi ta mi yingisela ku ve n'we mi le ku tekeni nawu mu veka mavokweni ya n'wena a hi teki nawu wu veka mavokweni ya hina endla leswi hi nga twanana na swona loko Mike a vula sweswo loko a ku lo nghena phesi amoyeni ku lo nghena lava nga na information a va ta va vulavula ntiyiso va mislida vanhu swinene va mislida vanhu ndawulo yi mi nyike mpfumelelo wa ku mi tirha hi operatisa sweswiyani till swi hela cause hina na Santago na NTA na GTA hi ri 4 hi fanele hi tshama a mithinini hi twanana hi nyika MEC report hina last week MEC a yi demanda report yaleyo hi ku no hina hi helele ku nghene ti-motherboard ta hina ku nga Santago yi yimela Giyani na NTA National Taxi Council yimela Dzumeri se loko mi ri ku tirheni hikokwalaho ka yini mi pfalela timovha tin'wana hina hi tirha kaya ka hina
agreement ya hina na ti-association letin'wana ku nga buta ku nga n'wamitwa na Dzumeri i ku van'wana na van'wana sweswi a va va tirha makaya ka voho loko ku nga se va na solution leyi nga ta va kona. Ku tirha makaya ka vona mbula yini? Hina hi tirha ka Dzumeri ka switandi sweswi swa 24-25 swa ka Dzumeri. Leti ti taku ti pfaleriwa ti suka ka n'wamitwa ti tsandzeka ku hundza ti ya Giyani veri van'wana va chochovela va ta hala va skimini endhawu ya correct lava va taku hi koho khosi loko hi ku a hi tirheni na vo va tlha va teka vanhu va ka hina kwala patwini leri hi tirhaka koho ka ha ri ndhawu ya correct liyani hi leswi hi nga twana na swona hina na voho hi ku association leyi alaku lavan'wana vambirhi va na ti-problem ebuta na n'wamitwa leyi nga na problem i GTA. Nyametweli papa ni khensile mhlava loko mi kota ku nghena a hi tseleni Maringa ku ti komba ka ha ri na xiphiqo xikulu la kambe ni sale hi minete mi ri yini n'we? Mhlave ni vula ku Khalanga swi tano tanihi ndzawulo hi vula tano hi ku hi tirhisa open door policy loko ku ri ku na swin'wana leswi va lava ku hi byela swona hi ta yingisela mara sweswi hi ta boheka ku teka xiboho xixiya xi nga teka hi lava nyikaku ti-permit ka ti-association ku va kota ku sungula ti-association. We are hoping ku going forward ku nga va na ndlela yintshwa ya ku navela ka vanhu va ka Dzumeri nako ku humelela because yaleyo i yin'wana ya ti-solution leti ti nga ta kota ku pfuna ka problem leyi nga kona. Kambe sweswiwani leswi va ha pfalelaka tindlela ku vanhu lava van'wana va le ku chochoveleni loko na mpfula lava fambaka kona hala va skimming ntambama ku tiva mi humelela hala va bambeni a ku fambeki loko na mpfula ku nge fambeki kasi patu se na rora ka Dzumeri reri ra ku ya Zanini na yini ra ka Dzumeri a swi koteki Khalanga that's why loko ha sungula ni vulini ku hi le ku finalizeni ka ti-plan ta ku nga ha vi na munhu la nga ta siviwa ndleleni permit yakwe yi kha yi n'wi pfumelela ku wa i fane a hindza hi laha a faneke a hindza hi tona i lawlessness leyi nga ta ka hi nga yi pfumeli going forward because i nga ku mediation yi le ku tsandzeni. ni mi tweli tatani Maringa khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina vana na siku lerinene ku dya ku engeta inkomo tatana Mike Maringa mingiseri wa munghana Lonene FM va lava hi bula na vona va kha va hetisela xifaniso xa hi laha swilo swi nga tshamaka tshemaka na we u na tlhelo rin'wana leri nga le ku ri voneni ku yisiwa ku yini mahlweni kambe lava va kuri kumbe va nga siya tinomboro ni la ku ringeta ku ya vona loko no kuma nkarhi namuntlha kunene a ni fanele ni ya vona ku kahle xiphiqo i yini na la ri pfariwa ko patu leri pfariwa kwihi hi ndlela yeleyo na lava nga va nyika matimba ya ku va pfala laha i va mani loko no kuma nkarhi ni ta ya ni ya vona ku endleka yini kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na sesi Lilian Nhlabangwana kusuka kwalano hi ta vuya hi bula na tatana Risenga Maluleke na dokodela Mike Nkuna hinkwaswo sweswo andla ka mahungu ya misava ya sesi Lili. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Vulavula Woodspray Gravelot na le Akhonhoku hina na wena eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makombandlela kulompoti ihlotana na xintshunxo Afrika wa vulavula. Inkomo Khalanga na vatwa muyeni wa hina kwalani a ni kombela mi ni vutisela ku swilaveko leswi swi lavekaka loko Dzumeri la ku va na taxi association ya yona i yini leswi endlaku Dzumeri yi feyila a ni kombela mi ni vutisela xivutiso xexo Khalanga. Ana ni mi vutiserile mingisero wa mina so ingari ava mitwangi ka xivutiso xa n'wina xa ku swa kotakala ku va na movha ya ntsariso wa GP kha yi tirhela a Giyani maybe yi suka Giyani ya ka Makoxo kumbe yi suka Giyani ya ka Minga hi leswi a mi ringeta ku vutisa swona so ingari ava mi hlamulangi hi ku kongoma. Ya se ha ri na swivutiso swo tala ku tlula tinhlamulo ne swi vula ku ka ha ri na vanhu vo tala va nga na swivutiso la. Butpete ni hlanganisini ka nongonoko wa Afrika wa vulavula mi vulavula na xikalabito la ni la ta vutisa mayelana na timovha leta hina mi kuma ku ri ni suka a ndhawini yo karhi let's say Prochadland ku na munhu loyi ni tirhaka na yena na yena a tshamaku leyi hi karhi hi tirhaka tindhawu to hambana laha hi tirhelaka kona mara ku ri ndhawu ku ri area yin'we
se mi fika mi kuma ku na madyambu loko ni chayisa la mi tirhela kona ni n'wi landza leyi mi fika mi kuma ku pake taxi va ku ri munhu loyi a wu fanelangi u layicha munhu a yi renkeni ka swi swa ku fana na sweswo hi swi endlisa ku hi huma njhani ni kombela ku pfuniwa ni ta yingisela ka radio ni komba a ni nge swi koti ku mpfuna yi vana ya ka statistician general van'wana tila va hi pfunanyana kantsongo hina timinete ta ntlhanu na vona lava ku va hi byalanyana ku na xivilelo xa ku ongeti ku na vanhu lava va tisaka maviti ya ku va ti endla onge vo va suka ka ndawulo kumbe ka statistics South Africa yi vana hi twa ku kahle ku endleka yini n'wana tinhleka hi losile mthondolovani mi ri njhani na hi pfukile hi ngo vona hi pfukile n'wina va ka ndawulo loko u lola u ta tshoveka ni ku xeweta vayingiseri a khensa kambe van'wanati i va diva bango kavula muhaxi n'wanati ku na xivilelo laha lexi tanihi xiyenge mi nge xa mikarhata endzhaku ka loko ku ri na mahemuhemu ya ku vanhu va suka kwele ka n'wina mi nga hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle ku endleka yini xo sungula muhaxi vatirhi va hina loko va tshuka va ya eku tirheni va ti tivisa eka varhangeli va xikaya ku nga vakhansilara kumbe tihosi hambi ku ri tona tindhuna ka vurhangeri bya ndhavuko so a hi swi koti ku ya tirha endhawini hi nga ti tivisangi loko hi tirha lomu mapurasini hi tlhela hi ti tivisa eka xitichi xa le kusuhi xa maphorisa hi tlhela hi vonaka hi swiambalo leswi swa mixakaxaka leyi nga tsalatsariwa ku Statistics South Africa hi tlhela hi famba hi rhwale ku na mikhwama ya kona leyi hi rhwalaka yona leyi rhwalaka switirhi leswi hi tirhaka ha swona hi tlhela hi va na karata ra ku ti tivisa lexi hi vitanaka identification card ri nga na xifaniso xa xibukwana xa nghohe ya munhu ku fana ni swipasani sweswi hi nga na swona ni nomboro leyi hi kotaka ku fonela eka yona loko hi tshika hi kanakana se lava va fambaka lava va ngo ti fambela muhulahula va nghena emindyangwini va nyika marungula ya vuxisi eka vaaki a hi swona kasi hi nga si tirha hi nga si fika endhawini hi rhanga vatirhi va hina va ya na mapapila laya ya ku ti tivisa ku hi huma ka Statistics South Africa hi kota ku lulamisela ku va kona endhawini yoleyo se ku fika sweswi xiyimo xi bihe ku fika kwihi mi kume yini tanihi ndawulo mi kume ku endleka yini hi hundzisele mhaka leyi eka va xiphorisa a hi seza hi kuma ku nga va swigevenga leswi swi khomiwile kambe hi vutivi lebyi hi nga na byona hi twa leswaku i vavanuna vambirhi ni vamanana vambirhi lava fambaka va ringeta ku va na vuxisi lebyi ngopfungopfu etindhawini ta Giyani hi swona leswi hi nga na swona kambe leswi hundziserile eka va xiphorisa hi vona va kota ku landzelerisa timhaka ta vugevenga hina hi nga hemba loko hi nga landzelerisa swigevenga hi ya swi khoma kasi xin'wana futhi ka hinkwato ka mintirho leyi hi nga na yona sweswi ha tala ku vutisa timhaka ta vuxokoxoko ta mayelana na ku matirhelo ya vona ya gezi ya tirha njhani mati ya tirha njhani a ku na ndzavisiso sweswi lowu hi nga na wona muhaxi lowu vulavulaka hi timhaka ta tibangi leti va ti tirhisaka kumbe maendlelo ya vona ya xibangi hi nga yi vitana banking apps kumbe swin'wana leswi yelanaka na sweswo a hi na ndzavisiso lowu nga ku endleni ka sweswo na loko ho tshika hi ve na swona hi ta tivisa vaakatiko hi tindlu to fana na ta n'wina ta vuhaxi ni mapapila ya hina ya ku ti tivisa se sweswi a hi ni ndzavisiso lowu khumbaka timhaka ta mabangelo ya vanhu eka timhaka ta xuma xa vona ya ku tekini leswaku ya ku na ndlala leya mi yi vikaka minkarhi yo tala loko mi kha mi hinikela tinhlayinhlayo se yi hi fikisela n'wanati kambe ke hi xihi lexi mi nge loko mi ri na nkarhi lowuwani wa ku vulavula na rixaka tanihi Statistics South Africa a mi fambi mi nga swi vulanga ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku kavula ku ta va na nkarhi lowu n'we mi nga ta lava vukorhokeri mi nga ta lava ku korhokela vaaki mi lava vuxokoxoko byonge ivi vaaki va nga ha koti ku tirhisana na n'wina hikokwalaho ka tinsulavoya leti ti nga koho sweswi ti huwisaka vito ra n'wina mi ri yini leswi mi nge mi fambi mi nga swi vulanga mun'wanati swimbirhi leswi hi fanelaka swi hundzisa muhaxi sweswi a hi le ku tirheni ka mindzavisiso ya hina hinkwayo loko hi ta tlhelela
hi ta tirhisa tindlu ta vuhaxi ta ku fana ni Munghana Lonene ti tivisa vaakatiko va tiko hinkwaro leswaku hi tlhelerile ku ya tirhisana na vanhu hi ku ya hi ku va vhakachela kunene lomu amindyangwini kambe sweswi a va langutele ku kuma tinqingho ta hina leti yelanaka na timhaka ta ntirho wa hina wa census ku nga ku hlayiwa ka vanhu kambe swi nga khumbi helo mabangele ya vona ya timali loko va va ni swisolo munhu loyi a ti tivisaka a va teki nomboro leyi ni ta tsakela leswaku muhaxi loko nkarhi wu pfumela mi tlhela mi yi engeta nakambe yi ri 0800 110 248 ni ta tlhela ni yi engeta 0800 110 248 i nomboro ya hina leyi ku tshamaka ku ri na vanhu lava hlamulaka swivutiso swin'wana hi nkarhi wihi ni wihi ku pfuneta vaakatiko hi nge kombeli ku khomeriwa eka timhaka ta tinsulavoya kambe hi kombela ku khomeriwa ku va vito ra hina ri tirhisiwile hi ta va hi ka hi ya mahlweni tirha ni vaakatiko ku antswisa matirhelo ya hina na vona lawa ya nga ya malembe ni malembe leswaku mfumo wa hina wu kota ku va na vupulani bya kahle hi vuxokoxoko lebyi va hi nyikaka byona na ku vaaki va swi tivi ku swiyenge swo fana na nhlangano wa vuhaxi i xiyenge lexi xi tirhisanaka swinene na Statistics South Africa swi nga leswi loko mu tshika mi vona vanhu va ku hi fikile va Statistics South Africa nga chavi na ku hlanganisa na hina tanihi hi vuhaxi ku kuna pfhumba leri Statistics South Africa ri nge le ku ri endleni ke hi ta mi pfuna ku mi byela ku hayi ku fika sweswi ku hava kumbe ri koho kambe yaloyo i na swona swi laveka ku ya hi leswi va nga swi hlahlametisa swona na n'wanati hi khensile swinene vakon'wana ku khensa mina vakon'wana Khalanga na ku khensa vayingiseri na ku tlhantisisa ku vula ka n'wina mingo loko mun'wana ti va ha khomele ka StatsSA leyi i xitichi xa le kaya lexiwani ndzawulo ya le kaya vaakatiko va nga kanakani inkomu muhaxi khenseni mun'wana ta khensa swinene Statistics South Africa lava hi vulavula na vona Statistician General tana Risenga Maluleke ku le ku tikeni leswaku vanhu va le ku raharaheni un'wana la ku ringeta yi vula tani na Bibele i Matewu loko yi hlaya yi rhelela na yo hansi ya kombisa ku n'wana n'wana ta dya swa nyuku wa yena ku nga ri nyuku wo ya yiva ni vuya na vaseni nkosi yam ndaka leswi khenseli vakon'wana lunghisa swin'wana vakon'wana mani hambi swi ri tani hi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku va mi hi vikele swiviko swoleswo i mani sweswi hi tsutsumela ka tatana dokodela Nkuna dokodela Mike Nkuna hi lava hi nga bula na vona loko ka sungula hoyi liya se i mani hi twa ku va ri yeni la mavutani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani na vayingiseri va Munghana Lonene lava ni va rhandzaka swinene ni rhandza na support leyi va nga ni supportisa swona tiko hinkwaro a khensa loko ma nga vulavula hi support loko hi bula na n'wina a hi ka hi bula hi ku hey xiyimo xi bihile namuntlha mi fika kwihi namuntlha i ku tsaka ntsena mi nga swi twa na rito ra kona ku ri i ra n'wanuna la fambaka hi swidingi loyi a swi tivaka se ni ya mutini wa mina ni ya ku tsakeni ta kuma va sweke vuswa bya xibasa na miroho ya yi pungiwa so ni tsaki ngopfu hikuva hi sungurile hi redevelopment kwele a Soweto mi swi vone swi nga humelela Jabulani mi swi vone swi nga humelela Protea na kun'wana na kun'wana already a Jabulani the section ya swakudya hala ka Shoprite se hi pfurile na le Protea tolo hi pfule hala ka Pick n Pay hi tlhela hi pfula namuntlha aka Shoprite so hi ya mahlweni na ku tisa dignity aka vanhu va ka hina loko mi za mi vona va ti-scrupulous va xavisela vanhu lofo rin'we hi 60 rand ma swi vona ku ri se a va teka advantage ya vanhu so hina a hi swi tsakeli ku ri at least vanhu va hlupheka hambiloko hi ri business hi endla mali but hi rhangisa vanhu emahlweni se loko xiyimo xi tetani mi ri yini ka rixaka ngopfu loko ka hi vona ku eka vula van'wani vo lo nghena ka migingiriko leyo onha va kha va nga swi tivi na ku va onhela va mani na ku switandzhaku swa ku swi ta ku yini ku ya mahlweni ku swi nga ha onhaki mi ngeke ku yini ka rixaka wele lexi ni nga xi vulaka ka rixaka hina vantima a hi tshikeni ku ti-undermine hi swi tiva ku ri munhu wa n'wantima na yena a nga sungula ka xiphaza a ya ka a medium business a tlhela tikuma a ri ka a bigger business se leswi nga tala ka hina vantima loko hi vona munhu lowun'wana se a nga aka a tlha a fika ka business ya le henhla hi ri munhu luya u yo franda
hi sweswo ha ti undermine hina hi hexe. Tekani sweswiwani loko ni kha ni vulavula a ni vulavula ngopfu hi township economy or kumbe rural development. Yes. Ku fana na development leyi nga ta yi endla ka Nkuzana na sweswiwani ku ni ri la Polokwane a ni ri na meeting na premier hi vulavula ku ri hi ta va na ntlangu lowukulu wa soil training ka Nkuzana hi va komba ku ri sweswiwani i nkarhi wa ku ri hina vantima hi teka development hi hexe, hi teka development hi yisa malokixini, hi teka development hi yisa aswitandini ku ri na hina hi ta va na history ya hina hi ku ri hi lembe ro karhi nkulukumba Masingita kumbe Dr. Mike Nkuna u endli doroba leri hi lembe ro karhi Swimanimani u endli doroba leri kumbe manager wa n'wina yiku Mangubani u endli doroba leri ma swi vona. Se hi leswi hi fanele hi swi endlaku hina vantima ku ri hina ti chavi hi swi tiva ku hina byona vuswikoti. Tekani na kwalaya a Proteas Land hina mfana un'wana venge i Boni i mfana ntsinini swinene ngopfu u na franchise ya ka Pick and Pay hi hi loko mina ngusa emolo liya ku na wing ya Shoprite ku na wing ya Pick and Pay and then mfana lowani u owner Pick and Pay loko mona ngusa turnover leyi endlaku u ba Shoprite hands down and hi minkarhi hinkwayo turnover ya yena ntoka ni nga yi vuli la moyeni yi le henhla ka turnover ya Pick and Pay and then ku na swin'wana kwala Proteas Land una franchise ya Kentucky sesile wani na yena ntoka ni nga mbula a moyeni vito una 40 ya ti Kentucky. So I tekeni nkarhi lowani hi ti nyiketa wona ku ri na hina vantima we want to prove a point. Hi nga fani na leswi swa ku ri at least hi yimela ku cinca mavito ni swi vurile aka interview ya mina ka newsroom ku ri lexi xi endlaku ho cinca mavito ya madoroba hi ku Swimanimani mara history a yi nge cinci. Ni nga nyika example tekani Yansmart airport hi vitana OR mara history ta tshama yi kha yi develop hi Yansmart a yeni ka Jan van Riebeeck u kume Cape Town hi 1652 right and Cape Town ta tshama yi tiva ku ri vunhu ro sungula ku ya laha i Jan van. So na hina vantima hi fanele hi endlela history ya hina na tsaka hi ku tikona tin'wana history ti nga humelela a Gauteng. Tekani history ya Gautrain i leyi nga ta na government ya hina and then mi ya a KwaZulu-Natal ku na airport leyi va nge King Shaka leyi nga ta na. So hi fanele hi sungula ku endla history ya hina hi ta tinyungubyisa hi yona ku ri na hina vantima hi na vuswikoti and ni na ntshembo genge leyitsongo leyi nga kona yi loko yi twa ni kha ni vulavula from time to time yi ta va na nkhikhi ya ku ri na hina hi lava ku fana na role model ya hina Dr. Mike Nkuna because mina ndzi teka as a role model aka rixaka because ni rhangisa rixaka. That's why mi kuma ku ri na sweswiwani ha tshama ka Nkuzana a hi mina lowo mina ni ta suka ka Nkuzana ku Nkuzana yi le hansi therefore ni ya tshama Polokwane no hi fanele hi hluvukisa kwala hi nga hi humaku kona. Leswiya hi leswi swa ku ti chava hi nga swi tivi hina hi vo mani hi huma kwihi. leyi mako yi vulaka ya ku mi ti teka mi role model a mo ti teka mi role model ku na vanhu vo tala lava langutaka ka n'we va twisisaka himpela ku na ku pfuneka ku na ku humelela loko ku nga endlekaku munhu a kha suka ehansi kambe a hetiseleni leswi mi nge mi kwala Polokwane mi nga vuli ku loko ni huma laha hi ta hlangana mo vula ku i ncini lexi mi nge a mi fambi mi nga xi vulangi. Lexi a nga xi vula a xi ta hlekisa vanhu hinkwavo ku hi le moyeni so namuntlha ni to reversa nyana switsongo hikuva hi na vana hi na vamakoti hi na vo mhani hinkwavo lava a ni ta vula swin'wana a mi ta tlhe mi teka tilo hinkwavo mara a hi tirheni hi rixaka hi tinyungubyisa tanihi loko ni karhi ni vulavula ka xitichi xa Munghana Lonene lexi representaku hina Machangani a hi hlanganeni hi va xilo xin'we hi ta kota ku lulamisa swilo swo tala swi tele leswi a ni ta vulavula hi swona hikuva tekani kwalaya ka Nkuzana laya hi na damu leriya ri fike ri blokiwa halaya and then damu leriya se ri tirhela munhu wa yi one
mara hina vantima hi nkarhi wa ntsan'wisi damu leri a ri swi kota ku teka mati ri ma hisa le Giyani vanhu va kota ku rima va kota ku ti hanyisa hi leswi hi swi vitanaku food security mara a swi koti xin'wani sweswiwani tekani xitichi xa hina lexi xo SASSA xa Munghana Lonene xi tshamile Polokwane lava van'wani va na switichi swa vona Venda va na switichi swa vona hala swi tele ngo leswi ni nga swi vulavulaka ene mina ni chaka vulavula hi leswi ni nga hlohletelaka swona lexi a ni ta lava xona a ni ta lava ku hina Machangani a hi hlanganeni hi va xilo xin'we ngopfungopfu tihosi a ti hi hlanganisa hi kota ku ya mahlweni hi kota ku kurisa rixaka ra hina ra Machangani. O swi vula ku nga ri khale hi ta kuma ndhawu yo haxela musi leswi se mi nge le ku vulavuriseni swona yin'wana ya tindhawu mi ta hi vitana mako hi ta haxa laha hi ta ve hi tshamako leswi a ni ta tsakela swona because loko mo langutisa sweswiwani Munghana Lonene listenership ya yona yi le ku yena hansi every day ene loko yi za yi ya hansi va yi degradile swi ta vula ku ri ku ya na ku ya a hi nge vi na yona xitichi lexiwani va ta xi pfala xi tekiwa hi ti-community radio station. So it's up to us ku ri hi yima hi milenge ti-civil society vafundhisi tihosi van'wabindzu ku fana hina mina I can lead the whole organization ku ri hi yima hi milenge hi lwela ti-rights ta hina vantima va Machangani. ni mi twe tatani ku na khensa swinene hlayisekani ku diya ku engeta inkomo dokotela Mike Nkuna lava a hi bula na vona hi ndlela leyi kambe tinhlayihlayi dokotela hayi tinhlayihlayi ti vula swin'wana tona tinhlayi ti vula ku xi le ku tlakukeni xitichi kambe kumbexani himpela swi nga va kahle ku mi nghenelela ku xi ta tlakuka hi rivilo ro tlula leswi ri nga xiswoho eka nkarhi wa sweswi khenseli swinene nkarhi wa n'wina dokotela hi ndlela leyi a mi ri hi gimeta kwani loko va ha ri ka mhaka leyi ya ku khomana ne hi kombela n'we va ti-chairman tanani ka n'we va ti-chairman hambi GTA hambi a hi vulavuleni hi tshama hansi kumbexani hi nga khomana hi hetelela hi va na swin'wana swa ku komba ku tanihi rixaka hi yisa ku yini mahlweni a swi ta hi vuyerisa hi ndlela yaleyo ku ndlela leswaku hi ta kota ku va na matirhele ya xiyimo ma yi va mhaka ko noko umeresiwe hi tinyiko Morgan Xivambu ni khalanga pet wa ni komba na ku i seketela xipano xi a ni tivi ku swi fambelana na kambe van'wani ve ri hayikho hi nga voni munhu ambale ximbalo ivi hi ku i seketela xipano swa ndeka munhu ambale ximbalo a ka nga xi seketeli xipano xexo o lo tsakisa hi maendlelo ya swimbalo ya DJ Matt Pet Trina mpfukile mjani kona okay mpfukani imani ku mpfukani ni velekiwa a ni seza ni nghena evhengeleni ni xava swimbalo xa mitlangu hayi na ala ilexi u ri yini u ri mpfu hi lama na ala ni ve na nkateko wa ku hatla ni tirha ka vuhaxo u voyinyiko nyika vankulukumba mphahlele va hi phaka hambi na swingani swa lwa a ri ni nkani lo Polokwane City na xin'we ni hava a swi vala vo Mr Mart lexiya ya xi tika vamari ni swin'wana chakhuma hinkwaswo kona komba ku loko mbala xikipa xa swipano swinharhu ne hi lani milomo yi nga kona mara loko hi ta tibaleni swa Maritzburg United uvowi mbala loko mbala Chiefs Pirates Sundowns ita holoveriwa hayi ku fanele ku nghena ya umune Swalosi ya n'wina ita holoveriwa mani mfana loyi wa Bloemfontein Celtic ve huma kotani ve huma kwala nika xiki a ku se ku vulavula munhu a ni mbali xa Pirates ta joy matinyo ikono se swi vala ta hi ka u tlhoko mhaka kambe we i ri dzuma jana ku na risimu rin'wana ra General Muska ra ku siwa na byi mavoko la ku ri tlanga ni na mahungu kwate ngopfu General Muska i kwate ngopfu ni na mahungu hi risimu leriya ene swamsana mara a hi tirheni va ka hina ene lexi tsakisaka i un'wana wa vayingiseri va Afrika wa vulavula General Muska ntema ko kha switwa no sweswiwani ri le ku teni risimu na mina kwate ku dlaya a ni ku kumbe i kwate ku why ka swi vula
sesilile ha ibari be alifamba DJ Meta sala na n'wina anri ni inde ko hala kaya ko hela ka viki bete ni mi byela ko a mi vuya vuyi kahle masuku lama sesilile se mi vuya ka handle ka sweswo